What's up guys? Mantay nga ron so luto ta para pani unto. Sulisedan siya guys. Pansit. Since na may nabilin dito. So lutoon na to. And by the way, if you are newbie here in our YouTube channel, please subscribe and hit the bell button. Hey guys, after ito mag-prepare ang mga ingredients, ligo sa kuha kay what's up? Hey guys, wakas nauman ako ligo og murag fresh na gamay and karon sugda na ako ang pansit. First ingredients mo ni ang pansit. Next is onion, og garlic and pepper, toyo, asin, sari-sari nga gulay. Gamay lang guys kay murag kayas budget. And also corned beef, carne norte. And so since wala tay karne nga pork meat, mon lang ni guys kay mamay na stock. And also oil, magic sarap, and water. So let's start.
guys, tapos na ang tol. Oh my God! Og mauna to, daghang salamat sa pagtanaw ug sa pagsunod sa akong video. Actually, this is my first video na nagatubang ko sa camera. Okay. Nag-home quarantine since walay lingaw, so mo na ako ang gihimo. So, to guys, thank you. Daghang salamat and click subscribe and hit the bell button. Daghang salamat.